ku munsi w'ejo habaga umukino umwe Samir, umukino wahuzaga ikipe ya Gasogi United n'ikipe ya Police Football Club. Umukino waje kurangira ikipe ya Gasogi United itsinzwe ibitego 2-0, uwo bita Ngabonziza Pacifique ndetse n'uyu muvandimwe bita Odile Chukuma, ibitego 2-0. Heruka no gutsinda APR watsinze igitego cyo kwishyura uwo bita Chukuma Odile, ni igitego cya gatatu muri uyu mwaka. Amaze igihe ari umukinnyi w'umusimbura, amaze igihe ari umukinnyi utarajyaga no kuri 18 ariko byaje kurangira aho aherewe umwanya arimo arawubyaza umusaruro neza kandi uko bikwiye. Ni Gasogi imaze iminsi ititwara neza kuko twaze tubigarukaho, yeruka gutsinda ku itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri. Ni ekipe navuga ko ifite hari ukuntu ubona ikora resulta zitandukanye zo kunganya kuri aya makipe manini, abantu bakayibeshyaho ko wenda gishobora kubikomeye, ariko mu bijyanye na resulta kuri aya makipe navuga ko amatoya cyangwa se amakipe banahanganye noneho nayo ukabona ntabwo iri kwitwara neza, yagiye itsindwa imikino itandukanye za Etincelle na Zande. Ni ekipe gukina na Police navuga ko iri gukoresha ino mikino ya shampiyona nk'imikino yo kwitegura igikombe cy'amahoro, kuko ni nacyo ntekereza ko bafite amahirwe kuruta ibindi byose. Uko witwara neza muri shampiyona biguha kuzabona umwanya mu mukino w'igikombe cy'amahoro. Mashami rero kuri aba bakinnyi bari bafite navuga ko ari avantage ndetse na motivation ko baratsinze baravuye inyuma bakangana n'ikipe ya APR. Bari bategereje kugira icyo bakora kuri Gasogi United, ubona ko ifitemo amadeshe cyane cyane bijyanye no kugarira no gutakaza umupira mu buryo bwa hato na hato hagati mu kibuga. Birangira ikipe ya Polisi bashe kwibonera amanota, nubwo nahise nayizamura kugira mu enye za mbere. Yego yaje muri Big 4, yaje mu myanya ine ya mbere, ariko ikipe ya Gasogi United isifata icyemezo cyo gusezerera umutoza wayo witwa Chiemas ndetse na n'umuzamu Baler akaba nawe yasezerewe. Ni nyuma yuko bamaze imikino 8 batabona intsinzi. Sami, ngira ngo amakipe yo mu Rwanda kwirukana abatoza birayorohera cyane. cyane urabona ko nk'ubu wenda ngira ngo umuyobozi wayo arimo arareba no ku rutonde akabona ukuntu ibintu bihagaze, akabona Gasogi ku mwanya wa 10 n'amanota 27 na Kiyovu ku mwanya wa 15 n'amanota 28, harimo amanota difference y'amanota 3, harimo amanota 3. ko Gasogi iri mu makipe agomba wareba za Musanze zikurikiye harimo inota rimwe, Muhazi harimo inota rimwe, Bugesera harimo amanota 2, Marina harimo amanota 2. Nuvuga ngo kuva ku ikipe ya 15 kugera ku ikipe ya 10 harimo amanota 3 gusa, harimo amanota 3. Shampiyona mu Rwanda ni igitangaza. Birakomeye cyane. So nuvuga ngo yagombaga kwirukana umutoza igihe cyari kingi Sami. Ahubwo yaratinze gutandukana n'umutoza wenda icyo mba ntumva no kwirukana n'abakinnyi, kuko ni gakemba mbyumva ko ikipe yakwirukana umukinnyi bigendeye ku musaruro. Wenda wamwirukana amasezerano arangiye ukareba umusaruro yagize ukavuga ati ntabwo twashimye umusaruro wawe ntituzarenuvera amasezerano, ariko kumwirukana hagati ngo ugendeye ku masezerano na imini ku musaruro biba ari bishya. Umukinnyi buryo ushobora no kumwicaza ugashyiramo undi, ariko kuko ngo wese umwirukana byo burya ntagomba mbyumva neza. Dauda Barere ushobora kumushyira hanze akitekerezaho, wenda akazagaruka. Kuri ejo bundi bafashe Onana nubwo bamusimbuje na Esaza ari Onana ari Onana Prime, ariko ejo bundi nubwo yari bitego bamutsinze, ariko waje onye ko nagarutse byibuze hari ukuntu asa nk'ubikosoye, hari imipira amasave menshi yakoze. So nko kubanyezamu hari igihe umwicaza nawe akabatireka none nanjye nkanire mashitani bongera kongera icyizere, sinzongere gukora ikosa nzikamate. Ubwo ikipe ya Gasogi United mu byumve neza iroga gutsinda tariki 24 z'ukwezi kwa kabiri, batsindaga ikipe ya Kiyovu Sport bayitsinda ibitego 2-1, nabwo bigoranye. Kuva icyo gihe Gasogi mu mikino 8 heruka yanganyije 4, itsindwa imikino 4, nuvuga ngo mu manota 28 yashobokaga. Gasogi United yabonye amanota 4 muri 28 yashobokaga, itakazamo 20. Gasogi yatsinzwe na APR tariki 27 z'ukwa kabiri igitego 1-0. Iyo ni Peace Cup. Aho ni muri Peace Cup. Donc ni imikino 8 yose hamwe. Nuvuga ngo muri shampiyona abakinnye 6. Mu manota 18 yashobokaga muri shampiyona, reka tuze tubibare neza. Nuvuga ngo yatsinzwe, icyatumye nyine basezerana umutoza ni run y'imikino 8 nta nsinzi bazi. Batsinzwe na APR muri Peace Cup 1-0, banganya na Rayon Sport muri shampiyona 1-1,
ubwo batakaje amanota 2 hanyuma Peace Cup barongera banganya na APR ubusa ku busa hanyuma Gasogi noneho muri shampiyona itsindwa na Etincelle atatira yatakaza inganya na APR itakaza 2 inganya na AS Kigali ubusa ku busa inganya itakaza 2 itsindwa na Vision 1-0 itakaza 3 itsindwa na Polisi 2-0 itakaza 3 umwe ngo mu mikino 6 ya shampiyona ya shampiyona mu manota 18 yashobokaga bafitemo kunganya inshuro 3 bagatsindwa 3 wango rero icyo bivuze ni ikintu ko Gasogi United yahise itandukana n'umutoza ikintu cyambere cyo gutandukana n'umutoza hasigaye imikino 6 kandi tumaze kubona ko muri relegation battle iri kugenda ibasanga bura ekipe iri kuva mu myanya mibi ijya mu myanya myiza niyo bafite amanota make kuri wowe biri motive kukurusha wowe uri kuva hejuru umanuka dufata urugero Kiyovu Sport ni ikipe yagize umwaka mubi ariko izi saa Kiyovu Gasogi barusha amanota 3 bisobanuye neza ko ikipe ya Gasogi United mu gihe yakomeza guri kuko iyo umupira w'amaguru ni mu mutwe kuko amakipe akubona nk'insina yoroshye yo guca amakoma stili zose bagomba kumanuka umunsi ku munsi Gasogi United mu mikino 6 idahinduye umutoza nta kintu twabona gaciye amasaza akora atakoze muri iyo mikino 8 yeruka gutandukana nawe birumvikana icyo tutumva muri no gutandukana n'umukino bigendeye ku musaruro wamwirukana discipline cyangwa n'ibindi bitandukanye wenda bitari mu kibuga ariko umusaruro kuvuga ngo wakinye nabi turakwirukanye umukinnyi ntabwo amwirukana amuhagarika amasezerano yarangira ukamusezerera cyangwa se sezo yarangira mugasesa amasezerano hagati nyina ngo ni umujinya nyine w'umurandura nzi biba bibaye nka match ku munsi w'ejo wabonye ko Odile Chukuma igitego yatsinze ni umutwe yidetashije